Danas idemo u Kaijukan, jedan od najpoznatijih akvarija na svijetu. Njegov glavni pacifički tank ima više od 5400 tona vode i dom je kitopsini, najvećoj ribi na svijetu. Idemo vidjeti ocean iz perspektive koju rijetko imamo. No prije Velikog oceana prvo smo zavirili u Legoland Discovery centar Osaka. Već ispred dočekate golema žirafa od Lego kocaka, a unutra zidovi puni boja, pikabrik i onaj osjećaj da si se na trenutak vratio u djetinjstvo. Kratko, šareno i zabavno zagrijavanje, prije nego što smo nastavili dalje prema Kaijukanu i njegovom tihom i ogromnom Pacifiku. Za istraživanje akvarija izdvojili smo jedno cijelo poslijepodne. Cijena ulaznice je bila 3200 jena, što je 17,5 eura i kupili smo je toga dana kod ulaza u akvarij. U akvariju je poseban naglasak stavljen na život u pojasu Tihog oceana, koji se smatra jednim od najbogatijih, ali i najugroženijih morskih područja na svijetu. Osim riba, ovdje se mogu vidjeti i razne druge morske životinje, od sisavaca do velikih rakova, što cijelo iskustvo čini još raznolikijim. Jedan od glavnih stanovnika akvarija je kitopsina. To je najveća riba na svijetu koja se kreće gotovo nestvarno mirno kroz ogroman bazen. Inače, kitopsina je uvijek u svojoj veličini potpuno bezopasna i hrani se filtriranjem planktona. Prepoznatljiva je po uzorku bijelih točkica, jedinstvenom za svaku jedinku, a danas se smatra ugroženom vrstom. Posebnu pažnju privlači riba sunce, neobičnog izgleda i pomalo nespretnih pokreta. Tu su i velike paučaste rakovice, najveće rakovice na svijetu, s rasponom nogu koju može doseći i do 4 metra. Sve se promata kroz akrilno staklo debljine do 60 cm, a količina korištenog akrila bila je toliko velika da se u vrijeme gradnje uspoređivala sa godišnjom svjetskom proizvodnjom za ovu namjenu. U akvariju su nas se posebno dojmile takozvane spotted garden eel. To su male jegulje koje vire iz pijeska i hrane se planktonom. Zatim je slijedio odjel s meduzama, gdje se uz posebno osvjetljenje prikazuju različite vrste i faze njihovog života. Na samom kraju došli smo do odjela o koraljnom grebenu, s filmom i ostacima grebena koji jasno pokazuju koliko su ovi ekosustavi ugroženi. Više od polovice svjetskih koraljnih grebena već je ozbiljno oštećeno. Na kraju se nalaze upravo ti ostaci koji su snažni podsjetnik na posljedice nebrige o prirodi. Nakon akvarija, glad nas je brzo stigla, pa smo stali pojesti nešto fino, toplo i prženo, baš što nam treba nakon cijelog dana hodanja. Hrskave zalogaje i kratki predah
skupili smo novu energiju i krenuli polako nazad prema smještaju. Na putu smo zastali pogledom na golemi tempozan Ferris wheel, koji se dizao iznad luke i svjetala grada. Nažalost, ovaj put se nismo stigli provozati, ali nije bilo razočaranja. Samo još jedan razlog da se u Osaku ponovo vratimo. U Japanu nikada nije dovoljno trgovina s igračkama i figuricama. Bilo da ste gledali neke japanske crtiće ili niste, figurice su tako realno i kvalitetno izrađene da možete provesti sate proučavajući ih. Osim toga, sve je prepuno karata za igre, video igara, kostima i rekvizita iz filmova i serija. Knjižare su pak prepune mangi, japanskih stripova i knjiga sa slikovitim pričama, koje predstavljaju veliki dio japanske kulture. Sve je to zapravo stvarno jedan drugčiji svijet od onoga na koji smo mi navikli. I evo nas novi dan, nova avantura. Idemo u najstariji hram u Japanu, tako kažu, u Osakije. I čega prije nismo ni otkrili, nego evo slučajno gledajući mapu pa malo istražili i sad evo zainteresirani smo, idemo to posjetiti. U Japanu je inače puno tiše po ulici i glavne ulice su prometne, ali nekako je sve puno tiše. Danas je nedjelja i sad sam pokazala koliko je zapravo, ni nema toliko auta i baš je onako tiho. Shitennoji je osnovan još 593. godine. Unutar kompleksa po dvorištima stoje mali kipovi zaštitnika djece i putnika, tihi znakovi brige, molitve i sjećanja. Među njima nalazi se i spomenik razornom potresu i tsunamiju iz 1854. godine, koji podsjeća koliko je priroda snažna i nepredvidiva. Iznad svega uzdiže se visoka pagoda, obnavljana kroz stoljeća, uvijek na istom mjestu kao simbol ravnoteže i trajanja. Kuromon Market u Osaki je jedna od najpoznatijih tradicionalnih tržnica, koja postoji već više od 100 godina i često ga nazivaju kuhinjom Osake. Ovdje se može pronaći sve. Svježi morski plodovi, voće, povrće, meso i lokalne delicije, a mirisi i boje stvarno uranjavaju u lokalnu kulturu. Posebno nas je oduševila prezentacija hrane koja je izgledala toliko stvarno da smo morali istražiti o čemu se tu zapravo radi. Ispostavilo se da su to plastični modeli hrane, poznati u Japanu kao sampuru, a način na koji ih izrađuje prava umjetnost. Boje, detalji i sjaj toliko su realni da bi svaki šef bio impresioniran. Kuromon Market je zaista mješavina tradicije, lokalnog života i kulinarske umjetnosti i mjesto koje je neizostavno posjetiti u Osaki.
Dok smo bili na marketu, jedna žena iz japanske turističke zajednice nas je zamolila za kratki intervju o našim dojmovima o hrani. Kao znak pažnje, počastila nas je poznatim japanskim desertom s jagodom. Bilo je jako simpatično i zabavno iskustvo. Stvarno smo se dobro zabavili i uživali u cijelom trenutku. Oishii. Yeah, oishii. Oishii? So you recommend this one for foreign tourists? Arigato. It's oishii. Arigato. Sljedeća stanica je bila Yoshin Super Kids Land Main Store. Mjesto gdje se hobi shvaća ozbiljno. Već na ulazu jasno je da ovdje nije riječ o običnoj trgovini, nego o prostoru u kojem se lako izgubiš među policama i detaljima. Redovi modela protežu se po katovima, avioni, kamioni, tenkovi, brodovi i vlakovi, od civilnih do vojnih, u svim mogućim mjerilima. Tu su i alati, boje, dodaci i figure. Sve što treba za sate slaganja, bojanja i strpljenja. Ovdje se ne dolazi na brzinu, ovdje se staje, gleda i zamišlja projekt koji ćeš možda slagati danima. I baš zato je ovo jedno od onih mjesta iz kojih se izlazi sporije nego što se uđe. Smještaj u Osaki bio je jako ugodan. Rezervirali smo ga preko Airbnb-a blizu metroa, po osobi oko 300 € za manje od 10 dana. Apartman je bio odlično opremljen, klimatiziran i imao je sve što nam je trebalo.